side je amashuri ejakaba efezo kubanza izoba ryanyomwa abazyo amaizi gatemirwa mu cyaro cya Masyoro ekiri kushanga omugombora ya Kyengenyi omurishema eshonge zitwire ntuzikoreka amakuru gaitu zishitwire orukiko rwa district yona aho rutahiro mu nshonga niyemwe ab'ekitongore cya Southwestern Umbrella ekyakwatibwa omwoga gw'okugareberera atyo Sam Rukunda ori omuhwezi wa RDC abwashema akehanangiriza abaturage okwehara eby'obutegeki abari kubakozesa enshobi ngo babona aho baraberaho bamanya kandi bakunda nanyowe ndi politician konga ko hariho umuntu agumira mu nsomo ni politician mwene abantu bacengenye mwerinde politicians mwerinde politics because bangira ngo ntwijaha omurukiko bagamba speech nungi munonga mubatera no mungaro twagara kashema batandika kutera amasimu batera nanka biki amizi nibaga ati baba misleadingire mwena eki kizire ubwanyuma yabengi oteireho nabebembezi kuyogora bakushaba ko wateirwa haba Umbrella gareberera kandi yori omukuru w'entebe yo kubanza Robert Babu kwayihwamo bwesige ekintu ekyatekerezeine nakyo you have to live here nka chairman wanje konka cyabani kireto buhinza mitima aha abantu kutunga mezi iweza harubaju erizoba barondemu ningaba aba Umbrella babaho mugisha murondo muntu konka tugiro businje Masyoro wakireba cyangwa ni debate munebintu byo kurondera akaruru munebintu byo cyangwa nanga no makutura rugabaza kuza omumabara bajya ngo he nanga ngo rizaya tutesiza bamugurira akacupa kumbe biyabatesiza nibyo kuba misleading. Yes. Ekintu cyo kutema amaizi kiteganise munonga ba Umbrella aho betombeitire munonga abakorwe kikorwe ekyo bakataho nebiragire bisya aha bakukakozesa ebirumo kubataho bwoma obwo kubara amaizi konkanya ndakubaganda okutema amaizi government ikoze ekataho na code ibakweta mu standard and utility code ne diringa nabukutema amaizi akutema amashanyarazi abukuyo waheza amashanyarazi abukuyo binyanja narabukutema ebibara kandi Kampala so twaba kwata eshonga yo kutaho bwoma bwo kubara amaizi teshemeize baturage nakake aho bagambire kapkuyuke aba Umbrella kubakozere busha ubu bari kucwise bitiyamaine zumuzunzura ebyane tubiye Umbrella pasaba mwetereza mukora amaizi gitu bakiteganisa abyo kutana muteratiza batubirwe because tujabanyarwanda kugambira kutusasa yereka ngo nyineka atagura mwene gweta nyineka kandi taritegeka kayehe nahecho enda kutegeka je amizaga egakore gateka ha mutindo n'umwaka tembaye ko ruguretura bakabyiha mu ebitizire bateka munsi hati nihe murene mugirango musasura mizi mana tuwanja ngunuza kunta hunita amize ageto alire pira nyina yisasure sente n'abakozi ngabasasura nonoza kubano yinduzaki ebyanze byaje mukuru w'entebe ya katano agezeho kubeshengereza konko kuyogora kubeire nkusingo kw'abayudaya bakushaba Yesu kwabambwa hamusharaba ekintu cy'umushobeye cyanje nabwa Masyoro mutanshwaza mwakire Umbrella ebatereho mita chairman agende akwate ebintu yowe ningamba mazima I am speaking the truth watireba eshongezi kuranda omuhwezi wa RDC azegekerera abebembezi okukira munonga kandi ahitegereye kurga mwanya ogu kongera byo bwomu bwo kubara amaizi omukwezi kumwe kwonka nibaija kusharaho abo bona abatura batakushashura oteireho no gagarizaho nyenshakare kiba waho jangu politicians bagambira ebasheme kwani babagambira nibatura benyima kandi politician kambagambira kinde kizibuki nore hatwazo mbururu mwashireba because kumwaka twine mu primaries atwe yaija naza kwija ari kugira ati focus ye nebede ujangu ndabe honta aha primaries na karura karukwije agagasha kwa Gerard Tugume hawa Sky TV agenshonga omurshima.